Hey amathube sandlona. Igaba zethu ngoba sila bese shilo ke uMr Mbatha ukuthi umama Mazibuko osebenza kule area yonke la eMakhosini Heritage and Conservation Area. So we are here now la esigodlweni sesilo uDingane, isigodlo okuthiwa uNdlovu. Siyazi ke sonke ukuthi isilo uDingane isilo esangena embusweni emva kokukhothama kwesilo uShaka esakhothama ngo-1828 sangena ke naso ngo-1829 kwase kwakhiwa lesi sigodlo kwathiwa uNdlovu ngoba naye wayeyibona enjengendlovu yena isilo uDingane. Sesiphuma khona-ke laphayana multimedia center oqanjwe ngayo lesi sigodlo lesi esibaluleke kangaka kuthiwa uNdlovu. Ngizwile kuthiwa kunabanye ozakwethu who are coming from Ndlovu District Municipality sebebonile ukuthi ubheke wangempela la usuka khona. Okay, so lesi sigodlo-ke masakhiwe-ke la sesakhiwe sinezindlu ezila 1400 to 1500 sesikhulu kakhulu kunesigodlo esimhlophe nesigodlo esimnyama. So kwase kuba khona i-area evulekile phakathi nendawo kuba kuyi-dancing area ngoba isilo uDingane sithanda kakhulu, sithanda ukudansa. Nasendlini yakhe kukhona kuthiwa-ke esehlangeneke amakhosikazi njalo ukuthi wayenazo. Okunye esikwazi ngaye ukuthi wayewumuntu eyithandeni kwakhe wayephuza amanzi amasha zonke iy'nsuku. Kunendawo lapha phezulu kuthiwa semthonjaneni ila iy'ntombi zayivuka khona every morning they would go and fetch fresh water for him. Iy'zathu ingaba mbili-ke, one ngaba ukuthi wayethanda kakhulu futhi amanzi ahlanzekile. Number two kube ukuthi naye wayemuntu ongalungile, so wayesaba kwasani ngoba sikhumbule phela ukuthi wayewomunye abakha itulo lokubulala isilo uShaka. Sekhona-ke wayesaba kwasani nokuthi kumbuso yena azikho izimpi ey'ningi okuthiwa uzilwile, kwaba ukuthi yena ekwenzeni kwabo konke wayebulala abantu. Kunendawo lapha ngaphesheya okuthiwa yena i-Hill of Execution kwaMatiwane la eyibulalela khona abantu. Kuthiwa wawona kancane noma ezothiwa wonile useyakubulala, unlike inkosi uShaka eyayiphuma iyolwa izimpi eziningi eyayizilwa. Yena isigameko esidume kakhulu sakhe ilesi sika-6 February 1838 la khona abulala esibayeni sakhe athi akubulawe amabhunu ayiholwa uPiet Retief, amabhunu angapheka 70 afa ngaleso sikhathi leso. Asehamba-ke ayofakwa lapha ayogcotshwa ndawonye lapha kwaMatiwane laphana iPiet Retief Monument. Angithi siyibonile singena noma mhlawumbe umthi usitshelile ngayo iPiet Retief Monument lapha ngaphesheya. Yileni yabangela ukuthi bese kuthi-ke ngo-16 December 1838 bese kuba nempi eNcome la kwala khona amaZulu namaNgisi. Ngebhadi-ke amaZulu ahlulwa. Yilapho-ke abaleka khona wabheka ngapha kwaNyawo ngapha uMkhanyakweli district lapha akhona. Ilapho agcina ekhothamele khona ngo-1840 waselandelwa umfowabo-ke kwaba yisilo sakwaNodwe. Khuluma ngalokho esingakusho kakhulu ngaye, mhlawumbe we can go siyobona laphana iqhugwane. Okunye-ke uma ngabe lezi zindlu lezi zikhona lezi ey'ncane kangaka ey'vuselelwe yingoba ngalesikhathi esehluliwe amaZulu yena before abaleke wathumela umyalelo wokuthi akushiswe isigodlo sakhe, sashiswa-ke isigodlo. Ngale nkathi umlilo usha, the original floors were baked by fire. Then on a later stage makufika ama-archaeologists to do excavation asekwazi ukuthi athole the original floors lawa khona okwakhiwe khona ilokhuzana okuvuselwe khona njengalana nje the original floor ngaphansi komhlabathi lapha there is a geotex indwangu that is protecting the original floor that was baked by fire ngesikhathi leso. Amafa ey'godlweni zonke ey'khona akwazi ukuzivuselela ingxenye yakhona ethile. So 2 ilesi esasha ngo-1838
bese kuzoba ile Silo ucetshwayo Ondini Sonesasha ngo-1879 ngoba ama-incident azo ayafana. They were both ukusha umlilo, then ama-floors akhona aba-baked, unlike other igodlo engakwazi exactly ukubonakala zazimi kanjani ngesikhathi leso kwakwenzeka khona. Itulo lapha kuphi? Isigodlo sakhiwe eselokuzile. Oh. Yes. Siphi la bamgwazi la khona? Kuthiwa wadukuza. Oh. Lapho okunedlinza lakhe khona. Nokuthi idlinza lesilo udingane is not here at Emakhosini. Le emkhanya kude lapha nje khona kwasizwe sakanyawo lalikhona idlinza lakhe. Amadlinza la sozwa ngawo agcina awu7. So ilokuzana uNkosi uZulu, uNkosi uNdaba, uNkosi uZulu, uNkosi uPhunga, uMageba, uNdaba, uNkosi uJama, bese kuba uNkosi uSenza ngakhona. Then towards 100 years apart bese kufika ke inkosi Silo uDinizulu ngo1913. So ala eMakhosini bese kuthi iSilo uShaka kwadukuze lakhe idlinza iSilo udingale ngoba sengisho ukuthi ngale emkhanya kude lalikhona bese kuthi iSilo uMpande sedolobheni lethu uLundi ngaphakathi kunesigodlo sakhe kwaNodwengu nedlinza lakhe lapho iSilo ucetshwayo lisenkandle lakhe idlinza bese kuba ila Nkosi uDinizulu lila bese kuthi inkosi uLokhuzana uSolomon kaDinizulu lona likwadla amahlahla kaNongoma bese kuthi inkosi uBheka uZulu kaSolomon likadla amahlahla bese kuthi inkosi uZwelithini kaBheka uZulu likwadla amahlahla futhi mathathu akwadla amahlahla amadlinza lawo 7 lawa amanye ke askettered ke kuyindaweni ezahlukene.